Mba'éichapa mbo'ehára Sonia Ortega. Che ha'e Luciana Ramírez ha che añe'ẽta mbohapy yvyramátare ñande mba'etetévagui ñane retãme. Ha añepyrũtahína añe'ẽ samo'ũre. Samo'ũ o palo borracho la higuera. Ha'e peteĩ yvyramáta porãitéva. Ipoty morotĩ ha pytãkangy avei. Ha hyegua'a ha'ete la kambuchi. Ha ijyvatéva hasta 20 metros ha la hipoguasu katu 9 metros 11 centímetros la última medición. Ha oĩ peteĩ samo'ũ oguerekóva historia avei. Pe ñorairõ guasu oikóroguare Chácope Bolivia Contrape. Ñande soldadokuéra oipurú'akue la samo'ũmáta okañy hag̃ua hikuái ipype la enemigokuéragui. Vea ha'e la pequeña historia. Ha upe jaguerekó la tajy avei. Ha'e peteĩ yvyramáta ijyvatéva hasta 35 metros. Otoñope ho'apaite la hogue ha opyta perõvera. Ha upéi katu osẽ la potĩme porã ambuehára. La oĩ hetavéva ha'e pytãkangy. Upéi oĩ avei sa'yjupaitéva ha morotĩ avei. La ipotypa jave omoporã ñane retã mbo'ehára ha ñande rape avei. Ha oguerohory opáva avei. Ha umi extranjerokuéra ou jave oponderapa la ñande yvyramáta tajy. Ha upe jaguerekó la Palo Santo avei. Kuakatu peteĩ yvyramáta heta mba'e oguereko. Heta mba'e porã. Okakuaa Chácope, Amambáipe, Concepciónpe ha San Pedrope avei. Hyakuã asy ha ojejapo chugui artesanía. Ojejapo chugui ka'ygua, guampa, angu'a, kambuchi ha bombillantéro. Ha upéi katu jaipurũ po hag̃ua. Ikatu embopupu peteĩ pehẽnguemi akãnundupe g̃uarã. Ovale avei para asma, bronquitis, diarrea ha reumatismo entero. He'u'arã hykue embopupu ha he'u. Ha upéva ha'e la che presentación mbo'ehára aguyjemi ndéve ha jajoechápeve.